go by. Tryna let the time heal all. Tryna let the time kill all of our memories. All you meant to me. All that history. All that's history. I'll calm down eventually. Fall back eventually. Bonjour tout le monde, ou bonsoir tout le monde. Ça dépend de qui le wap gade vidéo a. Moi c'est Wawa. Bienvenue sur channel YouTube moi. Jodi a moi pote yon Get to Know Me. Ma répondre quelques questions de quoi pour nous cap plus anti-gens connaît quelques bagay de moi-même. So moi gen question yo nan iPad moi ap répondre yo. So, yeah, on commence avec vidéo. Première question, c'est qui j'en relais? Moi relais Washna Monestime, mais sinon c'est Wawa, so ça fait Chanel moyen. Non, Chanel moyen c'est Just Wawa. So, moi vraiment aimé sinon parce que moi senti vraiment nom trop sérieux. So, et ça fait moi décidé pour non channel moi c'est Just Wawa parce que yeah, moi vraiment aimé sinon et depuis les moi tout petit depuis là me fait commencer à comprendre c'est Wawa moun toujours relem so yeah sinon tout était Wawa so yeah. Deuxième question, c'est qui l'a fait? Moi, fait 28 septembre 1999. So, yeah, moi, c'est un Libra. Moi, pas même connais trop de zodiac signs, mais moi, juste connais des... que moi, sont Libra. But même quand tellement trop de ça réfléchit ou à qui ça a un rapport. Mais, yeah. Troisième question, numéro 3, c'est qui manger préféré? Manger préféré, c'est diri blanc, sauce pois blanc, lalo. Depuis moi dit lalo, m'ka kwe, puis fois nan nou m'ka geta konnen moun ki kote mwen ye, ki kote m'soti nan Haiti ya. But sou still pa konnen, moi c'est moun go naïve. Quatrième question, c'est qui ça qui influence pour commencer YouTube? Ça qui influence, c'est moi vraiment aimé regarder like vlog, get ready with me, get to know me. Les moun ode quelques bagay, les ap ouvert package yo, yo ap montre ki sa yo te achete. Moi vraiment aimé regarder style de vidéo sa yo. So, ça yo te vraiment influencé pour moi créer channel YouTube moi. Moi te envie créer channel YouTube là depuis des années de cela. Juste pas yeah, ça gagne une bonne année depuis me vraiment vle commencer un YouTube channel, mais moi te vraiment timide by ça yo, so ça te fait pas jamais ko créer un YouTube channel, mais moi réussi décidé pour me créer YouTube channel moi vraiment content et yeah. So moi réussi décidé pour me créer YouTube channel là. Cinquième question, c'est qui genre ou tap décrit tête ou nan trois mots. Moi tap décrit tête moi comme yon moun qui vraiment respecte moun. Premier, c'est moi vraiment respecte moun. Deuxième, c'est moi vraiment réservé. So yeah, moi vraiment réservé. Moi remè
Mba konen, m vreman reme, like, mwen reme pou kont mwen, mwen fè an pil bagay pou kont mwen. Mwen soti pou kont mwen, man nan restoran, man manje pou kont mwen. Mwen ka di 80% fwa, mwen toujou pou kont mwen. So, mwen alez lem pou kont mwen. Yeah, mwen jis alez lem pou kont mwen. Yeah, mwen jis vreman alez lem pou kont mwen. E mwen reme pou kont mwen. Depi m piti mwen konsa. Depi m tou piti mwen konsa. Mwen toujou. M bakon si paske fami m pa telman close. Mwen kwen sa jwe yon wol la dan. E nan frem avek sem yo vreman pi gran pasem, e pi nou pat leve menm kote, nou pat leve nan menm kay. E menm moun, takou m ka di kouzen, kouzine, malgre mwen te leve nan menm kay ave yo, mwen still pa close avek person. M bakon pou ki sa, mwen jis vreman, mwen lem pou kont mwen. Gen moun ki trouve sa an ti jan bizar, gen moun ki trouve sa an ti jan. It's like, mba konen, but gen moun ki pa tro reme sa, men mwen poutet pa am fason miye. Sa jist temperament mwen ka di, mwen vreman lem pou kont mwen. Gen moun, toutan yo pa jwen nan moun pou soti ave yo, toutan yo pa jwen nan moun pou yo fe tel bagay ave yo, yo jist pa fe. Takou si yo ta bezwen al nan restoran, par eksemp. Touton moun pa lave yo, yo pa prale. Mwen pa kon sa. Si mba kon kote ya, ok. Men, si lem fin kon kote ya, mwen an kote mka ale pou kont mwen, ki safe, ki mka ale pou kont mwen, mprale pou kont mwen. Mwen jist reme lem pou kont mwen. Mba konen. Mwen vreman pou kont mwen. Reme lem pou kont mwen. Mwen lem nan l'ekol, like, m toujou pou kont mwen. M jist toujou pou kont mwen. Yeah. Katriyem bagay mwen tap di, se mwen vreman trustworthy. Mba telman fin kon mwen an Kreyol, men m sonje. So, m son moun, like, moun ka fe konfians. Takou sou di m an bagay, en ou di m pa, pi nga m di person, like, la prete entre nou de ya, like, person, pa bjam konen, like, like, m toujou, like, depi moun di m an bagay, en li di pi nga m di moun, mwen vreman pran sa au serye, e, yeah, m ka men moun avek on sekre ke moun di m. Yeah, yeah, so, m vreman respekte, like, si yon moun di mon bagay, pi li di pi nga m di person lot moun, m pa jam di person lot moun. Si moun nan pre pou di lot moun sekre ou business li, sa gen rapor avek moun nan, men mwen men personelman, si li di mon bagay, pi li di pi nga m di piyes lot moun, m pa di piyes lot moun. Mem si m ta, like, fache avek moun nan, mem si nou ta vin pa zami ankor, de pou di mon bagay, la rete entre nou de ya. Sa jist temperament en sa jist konsamye. E anpi moun toujou ap komplimente m pou sa. So, yeah. Mwen jere sa ki regade m. Mba jere sa ki pa regade m. L'autre question se ki aktivite ou reme fe? Aktivite mwen reme fe se pou mwen sa se aktivite paske mwen reme like abye, mwen reme fe foto, mwen reme fe video, mwen reme al fe ti promenade, mwen reme fe ale nan piknik. Jom te di avan, mwen reme pou kont mwen. So, kote mwen te ali fe fred, men le temperati a tankou lè l vakans, le temperati a fe chou,
Mwen souvan mwen kon ale nan gon bel pak ki pa tro loin la kaye la. So m toujou ale, m pote dra, mette a terre, m'achete fleur pou tèt mwen. Mwen fè ti promenade avec tèt mwen. Mwen reme pentire tout, so mwen pote bagay pou m ka pentire. M pa telman fort nan pentire, men li vreman peaceful. So pentire se tan kon terapi pou mwen. So yeah, mwen vreman reme fè sta. Yeah. E pi on va bagay ankor, mwen reme manje anpil. Moun ki konem, ki vreman poch avem, yo tout moun konem mwen reme manje. So mwen reme ale nan diferent restoran pou manje, mwen reme eseye manje lot nasyon. Lot kesyon se ki koule prefere yo. Koule prefere m se noir. Mwen vreman reme mette noir. Kounya mwen eseye pou m inklu lot koule le map abye, men pi souvan mwen reme mette noir paske mwen senti noir fèm bien. E pa gen noir ale avèk tout bagay, ale avèk tout lot koule. So yeah, vreman reme mette noir. Men mwen eseye pou m inklu lot koule le map abye tout, pou m pa mette noir selman. But yeah, mwen reme koule noir, marron, krem, e estil koule sa yo mwen reme. E estil koule sa yo mwen senti ki fèm bien. Men gen lot moun ki reme le mette lot koule. So yeah, mwen ese pou m inklu lot koule le map abye. Men normalman m jist mette noir. Eske ou l'ekol? Oui, mwen l'ekol. E si bon Dieu vle, mwen ap gradye 2025. So, lot ane, si Dieu vle, mwen ap gradye. Ki sa fè kom travay? Mwen travay nan yon l'hopital Timoun. Mwen travay kom yon patient access representative. Mwen se premye moun ke yo we le yo vini l'hopital la. Mwen make sure ke tout dokiman yo normal, tankou assurance dokter. Mwen cheke pou make sure ke tout bagay normal, bagay sosyal. Ki sa ankon? Yeah, mwen just make sure ke tout bagay normal, e pasyen ki pa gen, ki se premye fwa ap vini nan l'hopital la, mwen make sure mwen kreye yon bagay krele yon chart pou yo. Chart la se li gen tout informasyon personel yo la dan. So, yeah, epi mwen fè plizye lot bagay too, but basically, sa mwen mainly mwen plis fè. Ki plan ou gen pou channel YouTube wa? Mwen gen plan pou m fè sit down videos, vlog pou nou, le map sorti, ma fè get ready with me, le m pral nan vakans, le map voyaje. Mwen gen pou m voyaje soon, mwen vreman kontan. So mwen ap vlog li pou nou kawe sa ma fè, ki aktivite m te fè, nap kawe zami mwen, ki vreman important pou mwen. Yeah. Mwen pa katan pou nou wè nan video myo, cause she's my best friend. Wislin, mwen kon ap gade video a. Mwen vreman pa katan pou mwen. Nou gen, en an, depi nou pa wè lot, paske mwen rete nan lot state, nou pa rete nan menm state. So, mwen vreman kontan, e mwen pa katan pou mwen. Ok, tout moun, sa mette fin avèk video a. Pa bliye pou like, abone, e pataje video avèk
famille, zami, tout moun nou konen. Pa bliye kite yon ti komenter. Merci paske ou te pren tan pou gade video. Bye!